Sasa wewe si usome. Utakuwa unasoma Biblia kila siku. Soma hata siku moja. Niwaambie. Hata mkisoma without Jesus in your life hamwezi pita. Sasa utakuwa unasoma kila Bible kila siku. Si ni CRE. Ni CRE. Si tunaambiwa CRE iko kwa Bible. Najua last time ulikuwa na D+. Watu wanasoma Biblia mtihani nitapita. Last time ulikuwa na D+. Ukisema unasoma Biblia mtihani utapita. Unadhani ukiasema ngoja utaona. Wewe ngoja utaona. Niacha niwaambie. Eka Mungu, trust God, na utapita. Unasoma Mungu alisema ujitafutie alafu utapata. Unasoma Biblia na ujui? Wewe niache. Soma Biblia. Anga unajua nini kuhusu Biblia? Usome alafu uanze kuuliza Mungu sana. Biblia inasema put God first. Si masomo alafu God first. Wewe sawa. Give you wisdom, knowledge. Sasa utasoma kitabu juu unasoma Biblia. Hautasoma kitabu juu unasoma Biblia na uone nitapita. Sawa. Wewe ndio unasoma Biblia na una size watu.